Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamenta kasni. Kakurem uba Hubert Paliar uwe na ki basya jiet bani shimbenta hagati ka jingele kaya kunkti kabagi khot arm wrestling kala kerpad ikipat ba ban ai jingkershan ya utei urang ba ban nek kai Sha Turkey. Kakong Miriam Thankiu kasngongo arti arjat ya menteri rong ba ke jela badi ikipat ba ke jela ki bala ai ke jingkershan iki sipongun ki ban mi ban nek ele kai ya kunkti Sha Turkey. Kini ki ban nek la shai kasngi kadai baki mi khmat ikari India. Uba Hubert Paliar nang kren usipin I da kidak kren ba upen pau ya kajing sngongu ya baro kinong kershan ki bala pelong ya uban yo ban mikman ya kari India ha katai kajing ya lekai. Ula ong ba ula pen kre bha ya ladi bat ukermen ba unyo ban ra ya kajing jom ha katai kajing ya kom. Uba Hubert unya shimbenta ki arbenta ki jing ya lekai ya kunkti ka wei ka badai kelumlang ya baro bat ka wei ka balong kerpang ya ki badan jingduna ha ka bormen. Uba Hubert Paliar berkakin hun kin mi lasai kasngi na Shillong ban poi Sha Mumbai por janmin ban nakati ka jaka kin salet Sha Turkey ringkat uwe unong yalam na Meghalaya. Kadai na sport kadai na po ka wrestling ti benta Indonesia benta nangi in mikmat ika India Indonesia po international banong Turkey ti kanjika kabansang na do kakasau tarik adu arpulai tarik mentau benai. Manu itai ban lek simanta sport Turkey mano. I katengi ai. I Hubert Paliar. I song sa ha? I song isa ha po nong se opor Shillong. Hani ha Shillong ila ju simanta hano ki jing le kai. Kilabur ki bentai bishim na do ki ano do ki sna malcha khandring. Labur ki bentai bishim. Telek. Ki dan mo kinong yarap I ban poi sa Turkey. Kinong ira ban poi sa Turkey te along menta te ka tung bani hi ka kan kani ka bang ala aku break ka pangi ki ka de bang ka chinga pa chuki pa sala pa chuki